بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى جراتن وبليوان كنا إهاد إن شاء الله. وعليكم السلام. سلامتك سنيف سلامت الله والجلا ديبسا. أنا درس تيو سيني سلامتا ديبسو وان اندقمني فورو مرتي سلامتا تيسا مرة متكا اسم جلا ديبسا اسم مول جلا ديبسا شير اللي ولي قدا ولي اللي بايت قدا ان إرام فاتنا إن شاء الله. درسي موتو امتحان يكما كاليسا تيتي كنرى اللي بوداني ديهاتا نرى اللي سو قرماتا تيجته قرماني ندفا بفا دراسة نجيجيرتي دفا نما هدو تو اگرتي كومنتي كنتا توري دوبا إن شاء الله تعالى يادنا مراتو قرآن نجرة يا ربي انفدي أكنا متوقع جرى اللين دبرتي قرمان نسني كنا إن شاء الله تعالى كلي سنة ما قري جلا دبري قري أجرتي وان تلفون وللربي زي قوتني بجتشان تلفوني كوندن دينه على سنين نسين دبر إن شاء الله. أما بود أكنا متوقع اللين دبرتي يا ربي على ما في الأيالي قونا دوبا. درسي كنا كراتي ودبني سينا نتكيس جرو سينا عمر بن الخطاب سينا عمر إلما خطابي كتا صدفا عمر بن الخطاب كتا تقفى في لما فا كيستي جاهلي ما كيستي أكما كتريفي أكما تك إسلامي برنة جرا هر الموت واي هجرة إسا برنة إن شاء الله تعالى. دوبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام akka malee fitnaan ummata isaatitti jajjabaatee jennaan hijraa hayyama godhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Sahaabaa isaa bahaa gala dhoorganii ibaadaa godhuu dadhabanii makkaa keessatti rakkatanii cinqamnaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka isaan biyya san gadhiisanii biyya agartee keessatti ibaadaa godhuu dandahanitti akka isaan bahan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hayyama godhe jechuudha. hayyamni kun godhamnaan sahaaban hedduun ni bahanii akkaataan isaan itti bahan akkaataa sodaa irratti bahan dhokatanii kun halkan bahaa kun ganama subii bahaa kun agartee akka nama karaa deemutitti qabeenya ofii gatee maatii ofii gatee akka adda addaatiin akkasitti deeman duuba hijraan laaftuun turre akka itti sahaaban nabii kennaa hijraa gara madiinaa itti bahan akka laafaa miti. hijraan nama maraatuu wal fakkaattii ta Umarii ilma Khaxaabii malee jedhan. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جاغنمان إسا بكي تنفار فمتوكو بكا كان دوبا. عمر ديمي كأبا بردكي أمة قريشي غرغدا تكان إساني ولك بمي كأبا فندرة تاؤ كأبا إسا أغرتي توافي بكا هجري إبراهيم سن دابتي achi dhaabbatee lallabee namni aayyoon isa haa dhabduu barbaade ka ijoolleen isaa yatiima haa taatuu barbaade kaniitin isaa harmallaa haa taatuu barbaade laga kana boodatti na haa eegu jedhe Umar ibn al-Khattab. Allahu akbar, jagna ajaa'ibaati duuba. Umar waan jedhan hijraa bahuu fedhaa namni agartee haati isaa isa haa dhabduu fedhe ka dhabamuu fedhe addunyaa gubbaa ka ijoolleen isaa yatiima haa taatuu barbaade kaniitin isaa niitii jaarsan qabne taatee haa haftuu barbaade harmallaa laga kana boodatti achi bahee na haa eeguu jedhe duuba Umar. akka biyyaa sodaatee hin baane labsee bahe Umar ifa baasee akka hijraa godaanuuf deemu funya uritti ummata agartee kaa sodaatamu sammara fuulduratti bahee itti labsee itti hime duuba Umar. Ajaa'ib! namni tokkollee afaan isa bahuu ni sodaate. namni tokkollee Umar fuuldura dhaabbachuu ni sodaate. Maaliif jennaan darajaa inni itti isaan keessatti guddate beekan. leenca murannoo isaa duyda duuban deebifne osoo kumaatamaalleen dhufanii fuuldura isaa dhaabbatanii akka isan dandeenye beekan. akka sanitti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu
fuunduree ummata mushriktootaa dhaabbatee sodaa tokkoon maletti labsa baasee namni aayyoon isaa isa haa dhabduu barbaade ka ijoolleen isaa yatiima haa taatuu barbaade ka niitiin isaa harmallaa haa taatuu barbaade laga kana gamatti na haa eegu jedhe duuba Umar. Eenyu Umar eeguu dandahare? Eenyutu Umariin fuulduratti bahee achi dhaabbatuu dandahare? Jagna kamtu Umariif achi bahee dhaabbatuu dandahare? Sodaatanii martuu irraa dhaabbatan duuba. Umar duuba waan barbaadu fudhatee fe'atee akka barbaadutti kanama tokkolleen karaa na qajeelchan jedhin, kanama tokkolleen agartee naaf gargaaraa hin jedhin, micaa isaa xiqqashaa Abdullaahii fudhatee ufirraa karaa Madiinaa seene duuba. Akkasitti deemee sodaa tokko malee bakka gahetti akka fedhetti bulaa siinqii isaa qaceela godhatee nagahaan deemee magaalaa Madiinaa seene. Wayita inni seenee Madiinaa seene warri Madiinaadhaan reebbate akka ajaa'ibaatti. Ni qeebalan qeebaltii guddaa godhaniif Umarii ilma Khaxaabitiif. Qalbii bananii fi akkasitti isaa kana dhiheessan duuba. Ni beekan darajaan itti jiru. Araba keessatti beekamaadha Umar nama dhokataa miti. Seenaan isaa zabana jaahiliyyummaa keessattuu jechuudha. Akkasiin Umar Madiinaa gale. Wayita inni Madiinaa gale duuba nabiin kennaa fi abbaan Bakriin dhufne duuba. Abbaa Bakriitii fi Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Makkaa keessatti dhoowwamanii taa'u jiran duuba. Umar isaaniif yaaddawee akka malee yaaddoo guddatu isa qabate sababaa agartee nabiin kennan dhufiniif jecha waan isaan nabi irratti raawwatan waan hin beeyneef jecha akka malee amriin kun isa yaachise Umar ibn al-Khattaab. Rabbi isarraa haa jaalatuutii osoma inni duuba ummatatu isaa gammade malee Umar hin gammannee jedhan gaafa Madiinaa seenu. Warri Madiinaa akka malee gammade Umar immoo hin gammannee jedhan. Maaltu ummata raahaa arge malee Umar agartee raahaa arguu didee jedhan. Haga nabiin dhufee agartee nabii ijaan argutti. Gaafa nabiin kenna salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi ayyee kuwaani shabakan nu jeequ jira insha Allahu ta'ala dhiifama godhaa duuba. Shabakan nu jeequ jira. Rabbi nu haa laafisu du'aa itti godha insha Allah. Tayyib Umar ibn al-Khattaab ummanni muhaajirtoota akkasuma ummanni ansaaraa walitti qabamanii magaalaa Madiinatitti warri isa eege qalbii isaanii bananiif osoo mana isaan banin jaalalarraa jechu. Garuu Umar ibn al-Khattaab hin gammannee jenne. Maaltu gammachuu isa dhoorge? Jaalala nabii kennaa qabaa nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam baheen dhufne duratti. Baheen dhufne kanaaf duuba Umarii ilma Khaxaabii akka malee yaaddawee jedhan duuba. Akka malee yaaddawee duuba. Ana biraayyi connection agartanii badee deebi'ee insha Allah rabbi nu haa laafisuu du'aa itti godha. Kiyya shabakaa kiyyatu rakkoo fide insha Allah. Duuba waan turre nabiin kennallee alayhi salaatu wassalaam ni dhufe. وعاش عمر في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما ويقربه منه حتى اتخذه مع أبي بكر وزيرين له. دوبا وان جدن عمر أكمل نبي كن وان جالتوف جتشا gammachuu guddaa hinan dhuurfanne gammachuu guddaa hin goonfanne nabii waan makkatti hafeef nabi Muhammad dhufee jennaan Umar akka malee gammade jedhan duuba. Eegasanii rabbiin jara maraa Madiinatti walitti qabe Umarii fi Abbaa Bakrii fi nabii kennaa fi muhaajirtootaa fi ansaartota illee rabbi achi walitti qabe duuba. Sahaaban nagahaan jiraachuu eegalan.
nabiin keenna jaalala umariif guddoo qaba jaalala isaa qaburraa abbaa bakrii waliin isaan lamaan waziira godhate itti aanaa godhate jara lamaan hin maletti amrii tokko hin murteessu jalaan mari'ata waa'ee diinii keessatti duba nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam jara lamaan waziira godhate duba akkasi jaalala guddaa nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam dalage jechaa duba akkas dalage duba nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam jaalala umarii qabu mul'isuu fedhe jaalala umarii qabu mul'isuu fedhe duba ni mul'iseef jaalala qabullee jaalala guddaa akka isaa qabullee ni hime nabiin keenna waan umariin kun agartee nama dhugaa dabbatu ta'eef waan nama imaana qabu ta'eef nama jabaa gadhaabbannaa qabu haqarratti waan ta'eef nama diinii kanaaf akkaan arjoomu waan ta'eef nama diinii kanaaf agartee ka uf wareegu waan ta'eef nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam umariin ni jaalate duuba nabi muhammad achi booda waan jedhe law kaana nabiyyun ba'dii lakaana umar ibnu alkhaxaab osoo na boodaa nabiyyiin ka jiraatu taate silaa umarii ilma khaxaabittu nabiyyiidha jedhe nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam dubbii kanaan umariin gammachiise nabiin hadiisa kana imaamu tirmiizi baase kitaaba manaaqibaa keessatti akkasuma imaamul albaanilleen sahiha godhee jira sahiha isaa keessatti hadiisichi kun sahiha jechu law kaana nabiyyun min ba'dii lakaana umara jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam osoo nabiyyiin na boodaa ka jiraatu taate silaa umarii jedhe hadiisa biraa keessatti nabiin keenna waan jedhu inna allaha ta'aalaa ja'ala alhaqqa alaa lisaani umara wa qalbihi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haqa kana arraba umariitirra godhee jira akkana jedha nabiin alayhi salaatu wassalaam qalbii umarii irra yaasee jira arraba umarii irra yaasee jira rabbiin jedha nabiin alayhi salaatu wassalaam akkana jedhe duuba hadiisa kanallee imaamu tirmiizi baase kitaaba manaaqibaa keessatti وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيحه إمام الألباني صحيح قد إجر حديثة كان اللي إمام الألباني صحيح إساء كيستي باسيجر جتشو دوبا أكنا جر نبي عليه الصلاة والسلام أكما سندوبا أنس إلما مالكي وانجد رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضرب برجله وقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان أكنا جاء نبي كن عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك وانجد أقافة نبي كن عليه الصلاة والسلام غار أهدي قبرة البهج غار أهدي قبرة البهج إساولين أبان بكري كجرو عمر كجرو عثمان كجرو جدوبا jara sadeen kanniintu nabii keenna waliin jira gaarri socho'ee hargufate duuba wayta gaarri guddaan kun hargufatee jedhe nabiin keenna luka isaatiin gadhiitee gaara kana gadhaabadhu jedheen duuba gaara guddaa uhudii kana gadhaabadhu jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam luka isaatiin akkatti gadhiite usbuti jedheen yaa uhudu sirratti namni biraan taane nabiyyii malee sirratti namni biraan taane siddiiqin malee sirratti namni biraan taane shahiidayni lameen malee jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam akkasitti gaarri gadhaabate gaarri duraan sun hargufatee socho'e nabiyyi sirra jiraa gadhaabadhu jennaan gadhaabate siddiiqtu sirra jiraa gadhaabadhu jedheen abubakriin itti baana gadhaabate gaarri shahiidee lamaantu sirra jiraa jedhee warri shahiidu kaganaa shahiiduu deeman eenyu isaan lamaan umarii fi usmaani umar illee inshallah ganaatti dhufuuteenna akkatti isa ajjeesan shahiideedha usmaan illee ganaa itti dhufuuteenna akkatti ajjeesan shahiideedha shahiidee kanniin lameentu sirra jira warra darajaa qabu sirra jira gadhaabadhu jennaan gaarri uhudii gadhaabate allahu akbar manaaqibni umarii gadin dhihaatu duuba darajaan umarii gadin dhihaatu duuba yaa obboleewwan keenna darajaan umarii gadin dhihaatu duuba nama agartee gaarri isaaf jecha gadhaabadhu jennaan gadhaabate gaarri hargufatee socho'e nabii keennaa fi abbaa bakriitii fi usmaaniif jecha gadhaabbate duuba gadhaabadhu jedheen nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam jagnootii filatamtuu taate ta rabbi biratti beekamtuu taate ta darajaan isii rahmaan biratti ol fuudhamtuu taate
warra rabbiif jecha dhiigni isaanii dachii rabbii irra agartee dhangala'uuf deemu isaantu si gubbaa jiraa jennaan gaarri gad dhaabate duuba akkana yaa obboleewwan keenna allahu akbar حديث كان اللي أخرجه أبو يعلى وابن أساكر وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع حديث كان اللي أقرتين من باسه أبو يعلى اللي باسه ابن أساكر اللي باسه جرا إمام الألباني صحيح قد إجرا جامع إيسا كيست حديثك صحيحة أكت دوبا نبي كن عليه الصلاة والسلام عمري في عثمان اللي شهيد ما أنقمت شيس دوبا الله أكبر شهيد جتشون ملا فامتي كوبا كبات يا أبوليوان كرا ربي كيستي وريقمو جتشون ملا فامتي كوبا كبات ندوبا ربي نوهاكنو شهيد ما كان يا أبوليوان يو دوغار ربي كان كدتا يو ألقا قبرت اللي دو أن شهيد ما كان إما أرغتني جاء نبي كين عليه الصلاة والسلام كدا دوب ربي نوهاكنو دوتي كبجاك أبدو دو أشهيد ما تي يا أبوليوان كينا دو أشهيد ما تي دوتي أغرتي كبجاك أبدو جتش ربي آلما برت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ربنا كان جامي سبحانه وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون وكما قال جل ذكره وركرا ربي كيست دوئن جرينا جراب ربين نجرني نياتو جراني دوغو جراني جراب ربين فريوان جنتا كيسا نياتني دوغاني بريا بوليوان ورّي أغرتي شهيدي لا دوئن جرينا جراب ربي سبحانه وتعالى ور درجاك أبو دوبا ور درجاك أبو ربي فارسي سبحانه وتعالى قرآن ساكي ست الله أكبر نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة كي ست وانجب ور شهيدين آكنا لبون إساني أغرتيكا لبو اللاتي أغرتي مغرو إسيتنا أغرتيكا ونا إسيكا كنا كيسا قدبو كنا مرمى إسيكا كنا كيسا أسبهو كنا كوكي إسيكنا achi keessa walitti qabamaniiti akkasit deemanii nyaachifamanii jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam fireelee jannataa keessa achi keessa bararanii bakka fedhan irraa nyaatanii bakka fedhan irraa dhuganii hin dhoowwamaniya eegasanii yeroo galgalli ga'e dacha'anii arshii rahmaanitti waan akka faanosaa tokko rarraasanii fi achi keessa walitti qabamaniya waan akka faanosaa san keessa dacha'an ويت إسان أجد دجال ربي سبحانه وتعالى إسان قافتا مي مال فيتا يا قبرانكي يجرى ربين يا ربي مال فينا جانة نوكنتي ننياچفته نوبافته وانما بروتين كنين نوكنتي جانة أكنا بريدو كأكنا فكاتو كدچين إسا زكايا الرا ذهب الرا إجارمي كأرقام بيي إسا أغرتي كاشتو مسكي چالو ganda fincaan keessan jirre udaan keessan jirre furriin keessan jirre ganda dhukkuba himachuun keessan jirre ka dubartiin garaan ji'arraa itti dhufu kun agartee kaa ittiin dhufne ganda agartee kaa qulqullumminna malee agartee chaafuun wanni agartee qoshaasha jedhan tokko achi keessan jirre ganda akkanaa nuu kennite yaa rabbi maaluma feenaa jedhaniin duuba ganda saa'uu agartee kaa gannaa ka bonni keessan jirre kalayni isaa yeroo tokkollee hin cinne karakkinni tokkollee keessatti hin himamne yeroo isaan akkana jedhaniin rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa gabarran kiyya maal feetan jedheetti deebisa rabbiin yaa rabbi maaluma feena kunoo kana nuu kennite yaa gabarran kiyya maaluma feetan rabbiin gaafii irraan dhaabu jedhan duuba yeroo kana waan jedhanii yaa rabbi addunyaa gubbatti nu deebiftee ammallee lollee ummata kaafiraa findhee shahiinnee shahiidummaa argannee bifa saniin taraa lammataallee du'uu feenaa jedhaniin duuba الله أكبر دعتنا نمني بران فين وجد أورا شهيدي ملي أتشي ربين سبحانه وتعالى أن درانين أغرتي كانما أجيس أبدوبة دي بسود أبو دران أغرتي كراغو دي دران بالما سيني أم بالما كي ينديقو سنين أرقم متاء جد ربين سبحانه وتعالى جنة كيسن كيس أكنا جد أندوبة نمني دعي إيغا دعي بودا دعت دي بيئو فدو انجرو جد أن شهيدي ملي درجة إسين أبدوان أرغنيف جج الله أكبر دوبا نبيين كينا أغرتي كاغارا أهدي قباد أبتي أكنا جدين دوبا قد أبدو يا غارا أهدي نمني سي قباجر نبي ربيتي نمني سي قباجر أبو بكر الصديقي نمني سي قباجر شهيدين لميني
umarii fi usmaanii gadhaabadhu jennaan gaarri uhudii gadhaabatee jedhan duuba. النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة ويرى قصره فيها. الله أكبر. ويدرجاء مري ويدرجاء مري رب مكة النبي سبحانه وتعالى ومري الخطاب رب مكة مچيسه والله وسو الدنيا قباجر كان مران مچيفمه مين أجه وان نبين كنا جدون نبين كنا عليه الصلاة والسلام أبا بكر نجم مچيسه دوبا عمرين اللي نجم مچيسه دوبا نبين عليه الصلاة والسلام. وها هو الحبيب الصادق المصدوق يبشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة ويا لها من بشرى بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى قصر عمر في الجنة. نبين كن فوقي ربين عمري قبيس إجائسات أرجع فوقي ربين عمري قبيس جنتك ست نبين كن إجائسات أرجع صلوات ربي وسلامه عليه. دوبا فوقي تنتي أرجع يا عمر جد إيجام مچيس نبين كن عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. أجائب دوبا عمري الخطاب نبين كن أجرتي فوقي إسا إجان أرجع وان جد أجرتي أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بكسر من ذهب فقلت لمن هذا. وان جد نبين كن جنة كيس سيني فوق إيتك ذهب الرا إجارمت ذهب تذهب الرا إجارمت تذهب أن تلشن توركين تلشن تإجارم نسي وركي را وركي أرد برتين قرب بتتود الدبد كقرت بتتود الدبد كمرمى بتتود الدبد كقبي أركا بتتود الدبد فوق أمري قوتون ذهبان إجارمت وركين إجارمت فوق أمري قوتت تأمل لي دير مني سي أجائبا نبي كن أرجع أجيفت دوبا نبي كن نوان جد دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا قالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو فقلت من هو. نبي كن نوان جد صلوات ربي وسلامه عليه جنة كيس سيني فوقي ذهب الرا إجارمت تأكسي أرجع جد تذهبان إجارمت فوقي إرتوتنا تأين نتيجة إيجا فديجد تدردرتي تورا قريشي تنانجد أنيجد غربا ورا قريشي أفسي جد نبي كنا صلوات ربي وسلامه عليه فوق إن تنتي جد إيجا مديجد أفسي إنني إني جنان عمر بن الخطاب تأمري إلما خطابي تنانجد أنيجد النبي عليه الصلاة والسلام. إن قرتني يا أبو ليوان ندانتا سينون كنا إن بيكمني كتاتا قبري جلابهون كنا بيكمني كتاتا قيا قياما جلابهون كنا بيكمني ورّا إبداتي ورّا جانتاتهم كنا بيكمني عمر أسوأ الدنيا قباجرو ورّا جانتاتهم بيكمي جانتا مي جانتا كيست اللي فوقين إني أرغت بيكمي دوبا يا أبو ليوان هجي إساتي ندوبا عمر تأون أسوان تأين هجي إساتي كان مرا أرغتي أك إني تربي في دلقي أك إني تإبادا قد إيوان أولين ترتي والله لقيفتو فتيتا إن شاء الله تعالى أك عمر اتربي صدات أك عمر اتربي صدات أك نفسي رفنيه الربان بلو كان سيتا أك عمر أغرتي اتربي صداتو اترفني أرغوتين إن شاء الله تعالى وبس برباكي سيمو دوبا نبي وانجد قالوا عمر بن الخطاب تأمري إلما خطابي تنانجر أني جد نبي كن عليه الصلاة والسلام تأمري إلما خطابي تي أكنا جد أدوبا حديثة كان إمام الترمذي باسه كتاب مناقبا كيستي إمام أحمد اللي باسه جرا ابن حبان اللي باسه جرا وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إمام الألباني اللي صحيح الجامع إسا كيستي صحيح جد باسه جرا حديثك اللي صحيح تقان قبول أجيفت دوبا أكدت عمرين الخطاب رضي الله عنه ور جنتا تأي جنتا كيس اللي فوقين إسا أغرتني تذهبان إجارم تتاتي بيكم تدوبا أكنا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لعمر تزوج ابنته حفصة ليقربه منه أكثر وأكثر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه أبا حفص يعني الأسد
ويكنيه بالفاروق أكنا جدًا دوبا نبين كنا جالل عمري قبرة جالل عمر جالة ترى إسا وفت يسود أبجتشا intala isaa hafsaa fuudhee jedhan hafsaan tala umarii maqaa isaallee abuu hafsi jedhee moggaase nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam abbaa leencaa jedhee hafsaa jechuun kun leenca jedhanii duuba kuniyaa isaa faaruqo jedhee moggaase nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam maqaa isaa kakabajaadha umarul faaruq jedhaniin duuba kadharaa fi haqa gargar baase jechuu bar kadharaa fi haqa gargar baase jechuu bar maqaa kana isaa kenne nabiin salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi gocha isaatiin duuba umariin radiyallahu anhu akkatti isa moggaase nabiin abdurrahmaan bin awfi waan jedhu radiyallahu anhu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam yaquul nabii kennanin dhagahee jedha ka jedhu kamaal jedhu abuu bakrin fil janna wa umarun fil janna wa usmaanun fil janna وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة الله أكبر نبي كن عليه الصلاة والسلام ورى كرنا ورى جنتا كجنان كان أكتلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام أبان بكر الله ورى جنتا تيجد نبين عمر الله ورى جنتا تيجد عثمان الله ورى جنتا تيجد علي الله ورى جنتا تيجد طلحة الله ورى جنتا تيجد زبير الله ورى جنتا تيجد الله أكبر عبد الرحمن بن عوف الله ورى جنتا تيجد النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص الله ورى جنتا تيا سعيد بن زيد الله ورى جنتا تي أبو عبيدة المجراح الله ورى جنتا تيجد النبي كي نجرا كرنان كان بكتو كل كاه عشرة المبشرين بالجنة ورى جدني ورى كنا كرنا ورى جنة هنجم تشيف مني كتاب إساني بالرئيسي جرا تاريخ العشرة المبشرين بالجنة بلغة الأورمو جده غاف بيا مصري جرو بالرئيسي كتاب نسون كاغري كيسان بلاني جران سيا غرين كيسان اللي يون أرغتين دوبا جري كني جرا كان كيسات اللي عمر أغرتيني دبتامي عمر بن الخطاب جرا كان كيسات اللي دبتامي دوبا أبا بكر تاني عمر دبت نبي عليه الصلاة والسلام هرمي أرم جنتات دوبا هجي إسانيتين جنة الفردوس انقمت فمن هجي إسانيتين جنة الفردوس انقمت فمن دوبا أرمي كن ربي جنة أغرتني إساني كنس ربي نوها كنك كجيل لمن هجين أتشن انجيسو يا أبو ليوان هجين أنا تشنجينو جرى كان نجالنا يوها قسم رب رحمة نوقود بينو لا تقنطوا من رحمة الله رب من ننجده دوب وانجدان جهاده في سبيل الله جهاد عمر كرا ربي كيستي قده كرا ربي كيستي عمر كم الدولة وانجدان دوب جهاني عمر قده كرا ربي كيستي جهاني عمر قده كرا ربي كيستي وانجدان دوب يرو اغرتي للبا للبه يا خليل الله اركب يا خيل الله اركب كان عمر في مقدمة هؤلاء الصحابة كان عمر في مقدمة هؤلاء الصحابة الكرام الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات ولم يتأخر أبدا عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح على الجهاد جدا عمر درنا من أبتو تيجدا yeroo yaa agartee kaa warra fardaa warra rabbii jedhanii yaaman jihaadaaf lallaban namni umar dura achi ba'u hin jiru jedhan duuba warra dura utaalee karaa bu'u duuba takkaa duula nabiin kenna duule ka umar keessaa hafe hin beekamu guutuu duule jedhan nabii kenna waliin nabiin agartee duula 29 duule jiruu isaatiin chibooda nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi addunyaarraa galee
umar duuba duula nabiin kenna duule ka umar biraa hafe tokkolleen hin jiru guutuu waliin duule jedhan duuba duula maraa ka nabiin kenna dhaqe inni keessa jira warra saffii duraati duula keessatti duuba umar akkana beekamaa jedhan duuba rabbi isarraa haa jaalatu umar ibn al-khattaab akka kanatti beekama yaa obboleewwan kiyya haaluhu ma'a al-qur'aan haalli isaa hoo qur'aana waliin akkam ture dhageeffadhaa bakka jabduu dhufnee jirra yaa obboleewwan umar qur'aana rabbii waliin akkam ture mee dhageeffadhaa duuba ولقد كان عمر يتعايش بقلبه وجوارحه مع كل آية من آية القرآن فها هو يحفظ سورة البقرة في أكثر من عشر سنين مع أنه كان قادرا على أن يحفظ في أيام قليلة وانجدا عمر أغرتني قرآن ربي قاما قلبي والإنجرا تاجدا قاما قلبي عمر وانجدا سورة بقرة أمتا كدني أولت حفظي جدا دوبا أمتا كدني أولت اتفت جتشو سورة بقرة جلر أمتا كدني أولتري osoo ji'a takkatti hafazuu danda'u osoo guyyaa hagoo keessatti hafazuu danda'u waggaa hagasii itti fudhate jedhan maali dhiiroo dubbii ajaa'ibaati tadabbura as keessa jira فلما سأله أصحابه عن ذلك قال لهم ما كنت أحفظ آية حتى أكون قد علمت بالتي قبلها عمر قد عملت بالتي قبلها akkana jedha umar ni gaafatan duuba maa agartee ufirraa daddaftee hin finne akkatti agartee suuraa baqaraa callaa hagana irra turta jedhanii gaafatan maa daftee ufirraa quraana kanan buufne jedhaniin duuba umar waan jedhe ani aayata takkallee ka haffazun taane haffazee hoo jennaan haga aayata san itti dalagutti tabiraatti ittiin dabruu jedhe aayata takka yoo haffaze dura aayata san itti dalaga eega sanii ka'ee aayata lammataatti dabra osoo aayata sanitti hin dalayne aayata lammataatti hin dabruu jedhe umar ajaa'ib edaawwanni qaraatii miti itti dalagu agartanii bakki itti dubbiin nu saatti asi wanni hujii yaa obboleewwan kiyya qara'uu callaa mijuuza soddomman buusuu miti dubbiin waan qara'anitti dalagaa deemu qaraatiin hujii waliin hin jirre guyyaa borii rakkoo namarra geessiti القرآن حجة لك أو عليك جراني ميري قرآن رقاسي بها تكي رقاسي ربها جراني ميري دوبا أكا قرآن رقاسي رتنباني أكو مري تدلا وكان اتدلا دوبا ربي تنو هذا ليسيسو يا أبو ليوان وكان يبكي كثيرا عند سماء القرآن ومركبوه تيجر أيرو أغرتي قرآن كان أرجي وكان يبكى كثيرا عند سماع القرآن جنندوبا يرو قرآن كان دغه چفني بويا جنندوبا بل كان يسير مرة فسمع رجلا يقرأ سورة الطور إلى أن وصل إلى قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فسقط عمر من على دابة وهو يبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة ومرض شهرا كاملا يؤوده الناس ولا يدرون ما به أكنا جران دوبا عمر غافة توكو اسو كرا ديما جرو يابته قرآن دغه جران نما توكو كقرأوتي جرو سورة الطور بكي اني قرأوتي جرو اللي إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع أكنا جران دوبا آية كنا دغه جران دوبا عذابني ربي كيتي أرغمادا قطاني ربي كيتي أرغمادا قطاة سنيف وانتاني ديبساني آيات جتو كان دغه دوب عمر يرو مسيا برا كوفي جدان بكم جرو فولالي اچ مرا غرغله اچي لفدهي اچي باتني منتين غلني جئ توكو غوتو تي ديمني غافتن جدان جئ توكو غوتو ديبمي منغله نما اكنتي قرآن ربي تدبرا اگيفت دوب عمر المكتابي جچون عمر بن الخطاب جچون نما كناتي جدان دوبا ربي سرها جالتو عن أنس رضي الله عنه قال
قال عمر وافقت ربي في 3 فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أكنا جد عمر ربي كي ينكن نميجد واسدي كيست عمر المخطابي سدين سنرى تكا نبي كي نوان جدين أسو بك مقام إبراهيم سن بك صلاة قد أني جنان ربي ويتمسن آية بوسي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بك نبينا إبراهيم دابت سن بك صلاة قد أجد ربي كنو أما نمني هجي لكو كأمرا لكو شفتي بك سند لقاسن أغرتي دوبتي ركع لما صلاة دبر دوبة أكت دوبة عمر دبنا ربين عمر وافقه عمر أغرتي كن نمي ياد إسا ديگري آية سمي بوسي الله أكبر أكنج وآية الحجاب أكسم آية حجاب اللي قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يتحجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع النساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن أسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية أكنا جد عمر دوبا وايه حجاب اللي أسو أغرتي دبرتي تيتنا قردو أغرتي كا حجاب نرى اتقوتي نما بدا في نما غاريتو إسي أرقا جد جنان آيامني حجابا بوتي إيغسي اللي وان دبت عمر دوبا dubartiin hinaaftee nabii keenna irratti wal geette je walitti qabamtee nabii keenna irratti hinaaffadhaaf nabii keenna rakkifte wayittima san umar dhufee bar rabbii yoo isin feetan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ta isin caaltu nabii keennaaf jijjiira ta akkanaa jedhee umar dubbate wayittima san umar aayanni rabbii samii buute akkuma umar jedhe jettee aayanni buute duuba akkasitti nabii umariin arraba isaati irratti haqaa fi agartee quraanni qalbii isaati irra yaa'e wanni nabiin keenya jedhuuf dubbii kana duuba umar nama akkanaati jedhan akkatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaada isaa deeggara wanni akkanaa osoo nuu ta'e yoonni jedhe wanni akkasii isin haa taatu jedhe rabbiin aayata buusa umar nama akkanaati jedhan duuba nama akkatti rabbiin bakka meeqatti isa deeggare quraana keessatti duuba akkanaa duuba yaa obboleewwan keenya seenan umarii hin dhihaatu إن شاء الله تعالى سوتما سوتان اتدوم نكا يربين على ما فده جبات دا سنين جدا قوات دا اللي جل اللي ديما هردف اللي قرمان اللي ندهاتا قرماني قدان اموتو ربين قرماتا قويا اكرار ربي سنها باسو قرماني الدنيا لا فادا إن شاء الله تعالى واني اما قراتم نكون قرماتا قويا برين ولافسة دوبا قرماتا قويا برين ولافسة دي ربيتي دي ربي براتو جرا ربي التين دياتو براتو جرا قبريتين تلفتو براتو جرا إيمان التين دبلتو الأف براتو جرا كنافو يا أبوليوان كينا أكلافتو التلالنا أبشروا إن شاء الله أبشروا آمين آمين وردوا عين وقوتا ملائكة ولك سنين هاجتو إن شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غلطوما إن شاء الله غلطوما ججبات هرماننا كيسن الله في سنا ججبات obboleewwan keessanillee affeeraa bakka kayrii kanarraa warra agartee bakka biraa keessatti yeroo isaanitti taphatutti jiran affeeraa duuba rabbiin agartanii sababa isin ay fiduuti yoo rabbi rahmata godheef waan guddaa argattan rabbii alamaa biraa abbaa rabbiin agartanii jecha kanaan qaceelchuun beekan duuba yaa obboleewwan kiyya waan kanarratti waan tokko kan isinii himuu jira wani cuftii akka arganiin nama bayaanaa deemti ani duraan yeroo namni agartee feesbuukii kiyya irratti aadna godhi jedhee namni natti ergu nama maqaan isaa muslimaa malee aadiin godhu ture obboleessi keenya tokko waan naan jedhe nama rabbiin qaceelchuun beeytuuti nama maraaka aadii sitti erge aadima godhi naan jedhe hayyee jedheeni ani muhaadaraa isinii godhu kanaa fi darsii isinii dabarsu kanarraa nama muslimaa ka duraan agartee nama muslimaa keessayyuu kama rabbi duraan qalbii laaffise wayittu yoo imaana eda'atee rabbiin waa isaa laaffise jechatu mataa kiyya keessa jira malee waa nama kaafiraa ay deebisee wanni kun waan nama kaafiraa qaceelchan sammuu kiyya keessan dhufne takka
alaa kulli haaliin intalli takka asirratti bilbiltee ammallee as keessa jiraattee nu dhagahuu dandeetti. waan naan jette yeroo hedduu si jala deemee dhageeffatu jira. diiniin kun amma na jaalachiisee jira, shahaadaa na qabsiise jettee asumarra shahaadaa qabsiise duuba. naa bilbiltee jechaadha kaasidhatti karaa kophaatiin naa bilbiltee. ani duuba nama kaafiraattu waan kanatti agartee milkaawaa qalbii kiyya keessatti hin argamne. warruma muslimaa kana agartee jijjiira yoo taatellee kanuma keessatti imaanni wayii waa eda'ama jedhee yaade malee nama kaafiraa agartee rabbiin ay deebisaa muhaadaraa tiyya tanaan jedhee yaanne duuba. takkaa yaanne qalbii tiyya keessatti waan akkasii. aadiyyuu godhaan turre akkuma isiniin jedhe kana nama muslimaa malee na rakkisan faa jedhee ofirraa agartee aadiin godhu bilook yoo godhe malee. sanii as immootu aad godhuu eegale nama natti ergateetiniin jedhe jechuu aadii. kanaaf agartanii nama rabbiin qaceelchuun beekan jecha irraa dubbadha. nama rabbiin qaceelchuun beekan yaa obboleewwan keenya. hin tuffatinaati nama obboleewwan keessanii ka agartee shayxaanni dagee xiqqoo olii gadi wanna godhe kana harkisaa bakkuma kana fida. ana callaa jala fidaa jechuu osoo hin ta'in warruma waa dabarsu ka kara keeyrii dabarsu jala fida. wanni dubbatamu agartee kalaamni rabbii kun akka inni itti onnee namaa tana dhahee umarii amma akkana seenan isaa mi'aawu kana jalqabatti baranne. seenaa isaa akkam akka ture nama nabii ajjeesuuf bahee amanee gale duuba. allahu akbar waan rabbiin dalagu agartanii. ganama nabii ajjeesuuf bahee galgala maaliin gale umar qaceelee gale duuba waan rabbiin isa godhe ilaalaa yaa obboleewwan. gaaf tokko muhaadaraa wayiitiin godhe ani asitti na yaamanii maziidumatti waa'ee salaataa irraa dubbadhe. duuba waan agartanii warri asiin dura akkaataa isaan itti salaatan homa kana wal qabsiisee dubbadhe. namni tokko natti dhufee ka'ani agartee isaayyuu oromoo ta'utti hin faamin. afwan warri asirra bilbiltan. duuba waan naan jedhe namni sun haqiiqatti an takkaa salaata subiidhaa salaateen beekuu naan jedhe. salaata subiidhaa maziida dhufee takkaa salaateen beeku naan jedhe. takkaa salaata subiidhaa maziida dhaqee salaateen beeku naan jedhe obboleessi keenya sun. maasha Allah rabbi isa haa qaceelchu, rabbi walitti haa dhaabuu fi du'aa illee godhaa fi baranumaa karaa deemu na qabee yaa sheeka muhaadaraa gaaf sanati goote dhageeffadhee akka gaafa saniiti salaata subiidhaa qulfii agartee hulaa alaallee ta duraan qollofan koppii godhadhee akkasitti deemu jiraa naan jedhe. rabbiin abbaa inni qaceelchuun beekan waan dubbatamu kanaan keessatti. kanaafi wanni isiniin jedheef hin tuffatinaati. nama harkisaatumaan fidaa bakka keeyriidha. waa ana callaa jala fidaa jechuu kiyya. ayyee dhiifama warra asirra bilbilu jiru jira inshaallah. darsirra jirraa dhiifama nuu godha. duuba nama rabbiin qaceelchuun beekanii hin tuffatinaati bakka keeyrii kanatti nama harkisaa. namni bilbila eegalee ka addaan kutaan jirani. akkasiiti duuba yaa obboleewwan keenya rabbiin nu maraafuu haa laaffisu. wanni asinitti dhaammadhu asirratti kana jajjabaadha inshaallah. rabbiin agartanii amrii jabaatte cufa rabbiin nu haa laaffisu. nama heddu ka amma jara kana fakkeenyaaf isinii fide obboleewwan teenya agartanii warri agartanii diinii biraa ka ay deebi'anii ammaan kana agartanii fayyadamuu jiran ka rabbiin isaan qaceelchee karaa adda addaatiin agartanii fayyadamuu jiran hedduudha duuba. bifa kanaan hedduudha. kanaafuu nama hedduu arguu jirraa hin tuffatinaati. nama qabaa as fidaa duuba. qabaatumaan harkisaati as fidaa. rabbiin insha allahu ta'aalaa nuu qaceelchee karaa keeyrii kanatti rabbiin ay deebisee obboleewwan keenya nuu godhee guyyaa qiyaama waliin milkaa'uu keennatu kajeelama. abuu dardaa waan jedhu radiyallahu anhu gaafa tokko ummanni sahaabaadhaa deemanii duula keessatti walitti dhufanii ummata agartanii kiristaanaatiin duuba jihaada keessa jiranii wallolanii ummanni muslimtoota hinjifatee nama hedduu fixanii hedduu booji'anii dhufaniin. abu dardaan ni gaafate seenaa lola sanii irraa sahabdota achi deemte. mee akkami jennaan agartee ummanni amanuu didee jennaan finne jedhaniin. wayii jedhe abu dardaan agartee akka malee mataa raasee qalbii cabe. ati isaanifillee qalbii cabxaa jedhaniin. isaantu didee haadhumanii maali jedhaniin duuba. achirra waan jedhe bar ibiddi galatan qabdu jedhe duuba. ibiddi galatan qabdu jedhe. haga didan silaa amananii nu waliin jannata rabbii seenanii jannani rabbii dhiphoodhaa miti. dhiphoodhaa miti jannani rabbii nu jalaa guuttamtiin jennu rabbi bal'isee uume. silaa diduu baatanii nu waliin agartee kaa jannata rabbii seenanii maal qabaa jedhe haga agartee didanii ibiddatti dhuman.
kanan na boochisee jedhe duba Abu Dardaan haga garaa laafan laala sahaaban nabii kenna kanaafuu nulleen sanuma yaa obboleewwan kenna gorsi isaanii ilaa kun har'aatti nu fayyadu jira karaa isaanii sanirraa maquu hin qabnu akkuma san ummanni kaafiraa ka dhiitatee raasaa keessa deemu kuni jallinna isaaniitiin ibidda seenuun homaan hin fayyadu yoo amananii nu waliin jannata rabbii seenan irra caalaa jecha yaa obboleewwan kenna kanaaf shari'aan osoo hin ajjeefnen duratti amantitti yaamuu karaa goote duuba kanaafin isiniin jedha insha Allahu ta'ala